Anapea da wase Otumfour na Nyankopɔn onhyira no nhyira no ye apemiso onyame ma kwatenten na sabe aburu sabe nyado wahenie enche enyini che wahenie so nyini che na cha ana wasefo ni nyina emet sekin soro nimdire nyansa enwaro ana wotere wonsa mpempem ntie ne awoka obi ano a ewiase nyina entie because o wahenie mu nyansa wo ana wahenie mu nyansa ana wahenie mu nyansa opemiso asanteman edowo o wahenie mu nyansa nana obo mu ase na oda na osori a na opagyo ni hwe wi a na e wahenie mu nti nyansa wo nti nyame de bi ka homa na kosoara elsa king solomon ohene pe onyame no mo we nana yati ati de atadwe yati ati de na sei yana na kufuado media me baye me be magana adwo me be magana yeye me bobo Ghana public person ho ban ana adu dankwa akufu ado Ghana yetisika so ekom edie me pa cho me ma commentary no kore na meka no me strong nana fan nana akufu ado shase oh be ma no the free education ba na go yi enna Ghana transe nana yese wo bo Galamsey uban ende nana ntimi anko nana echichi bi na bi su si echi ebi kura nkwala totofu wa bi a sabe isaka edi omutiri ye omutiri na sabe aburu sabe nya ye yi nana mo mpaye na ye nana nkusuban mu ye amane na amamre koda nyina di nana kufu ado atem secondary school nya kwala so no di atem na wei ena abujina po Lands and Resource Minister otuna na moko Otumfour ho na ese Galamsey na ekono abugina ponso etachiri na ko no Otumfour se no mahimfo gu e ma di twumani bi na wo ya hena wa na tisade asabe aburu sabe nya wani magu asu ye hye na no na omuya no mo de betake Otumfour na na so de asamo ai wo ya ohene a bia wo nkonwere na wo suma kwa hene asampo hene hwan hene mwa hene sa himfu ba bibri o musiesie wono mo ba mfat na hindie aya kono na we na motie for penny su kurom ye tugoro ye ochiman eye na kufa na kasa kuromu na manfo dia himfu ya tem kasatia mo o mo bomachi sana be ya enu na ye nua be ma odike me friend Reverend Odike or the prophecy baba say asanteman ja go du tua eno oba soro waka akeka membu wa bom e wona ahemfu atikoku na kin soro mo transe wo hu sampa Odike asemo kan ye no kore Odike eno kore eno na Odike kan wie no na kin soro mo na pia na sabe aburu sabe nyado na nyiri che o wahenie ye prom transepe no se no asem Odike ke mahimfu yi eni to wa se Odike ka ye twa na su ya ko friend ne wofa eni ne ba hwan hinanim mo mu jojo ne wofa ne ye twa Odike so men sikuro num o sikuro num a ma fehine o se hwan ya kokkoye sade yi in fact ne ye biso Odike say Odike that Odike bububu Odike dada ni nyina no sano Odike samoka no omu se Otumfour na Solomon mu se nyansa eden e wo Odike asema wokan Otumfour e mu se asema Odike kan eno no Otumfour ba bontene enena ma ba futiten su alleged enena mo etwagu no se no IGP me mu se mahimfu wo kumani wase wo mo na ma obiti se twini Jonas ne ti se iron box twini grass nkoa anso de Galamsey nkoa na unse Otumfour unse aba mo efre twini Jonas atendi ye sebre nyado o de santi eri mu twitwi fam because ko Otumfour na so ya se na me so bi yare yo me so bi yo how ne amane se me from amba me tiri to na ohiri pon a ye so ekire ne ka we no twini Jonas tumi di natem kasati amo ana se nya hwe anu na hu se on pese da twe be ko de kiri no na
ne din tar wose nana na boa ma Galamsey koso nti nana se wo hu se na hemfo na nkasa omo ka ho nti wa ma IGP tumi se fisa abri koi IGP sorry na bo se nana ma tumi o osi make investigation wura pie bo back to back manage share hemfo se beko ayo hene ne abai investigate se wona aka na Galamsey ne ya chiu se kukuru asobeshi eso asoere abeshi ani titie me tia se me se mentra so ese me kate Otumfour pem so se na na nyiri cho na osafata ona ma santeman efuru papa na mabere so eba papa ahema mabere so na abedu so oda so ma santeman sabri ahaya attention TV ne dia ne be catch se papa dan pare se ma uti an Otumfour biem no wa biem so de je adwuma no menim dan pare na betima ye ya me ka so mo boy chidom e University Foundation ne dia na ha ay attention TV ne dia ne ya kan se koswara na hwe na be yishira rase makra